November ni kuwa sang ni som ni pali inrin ni kan lo chuang kai le ta bazar thlir tu te chibai ule. US President Somli pangana Donald Trump chu US President Somli pasari na ni le don ti achiang to a chuti laya khovel mi puiteril ruwa zo na mek chu Trump khon bol upa ho zinga tu tenge te lang ti hi ni a president masaka khon bol upa zinga tel anua ko ta thu boyan siam saka ama ebzonga tangta te tunin than puya ma dau tu ni ta te noma a Trump masa cabinet zinga tu tenge chom zelang mithera laglu tur zinga tu tenge te lang ti te hi tun laya zo na poimo takani tun trumi wesin than puya hian Republican Party hian chakrem rem hle a White House a rowan rail don ti achiang to a nimin khan electoral vote paruk omna Nevada vote share zo ni in Trump achak le a heti hian Trump hian electoral vote zathum pakhata nei tlingta a Arizona state a vote an la share zo ve lawani Republican Party in Senate a po member nei tamzo kan ni don ti achiang to boka tuna hian US House a po ma an hruaya US Congress a po Republicans te hian thu nei nan changnei don ni inalang hetian ni John Trump sarkar thara hian sarkar nalian le poimo tak tak sangli vel zet no kha thar tur om dona hengzinga hian cabinet post som ni vel atela heng official road hi president nania Senate in an pompui angai thunga seitongin Senate Republicans hi atamzo kan ni wangin Trump an road a piang chu thu top ani mai mela Senate in an remti pui ngal vek arin om Trump hian US President ni tur hian kumin August la tangkhan in buat saina lo kalpui dei to a sarkar a chanvo poimo sang ngai to chingfel tur hian transition team an dina chuta chuan World Wrestling Entertainment CEO Louis Linda McMahon le brokerage firm Cantor Fitzgerald din tu Howard Lutnick te chu co-chairman ania member zinga Vice President tur J.D. Vance Robert Kennedy Jr. le Tulsi Gabbard baka Trump fa te pani Donald Trump Jr. le Eric Trump te pon tela anni hian rom han na sang an lo duang to a an duang mek zel bok ani ninga ni khan Trump hian White House a ho tu ber Chief of Staff atan election campaign manager atana man Susie Wells chu arwat fel to a nilai nian he na chan nuwa thu soi ma sabera khan Trump hian Wells hi state sa ko chuak nge a Susie hi a huai sena afinga thil ngai tu chak em a mi zong ngai san le za ka ya ni atia Susie Wells hi kum somruk pasari mi ni in Florida apiang le seilian ania White House Chief of Staff hi US President Office Executive Office of the President of the United States of America antia how to ber President Office pui en call tu turania US sarkar lai puya cabinet rank ani tunmain White House Chief of Staff na hi meichen an la thok ngai lova Susie Wells hi meichazinga White House Chief of Staff masaber ani don ta ani Trump chuan United States chanchina meicha Chief of Staff masaber ani dona kanram ta na chuanom takin na thokang ti karing ani ati America rama dan ro rel na lama thuna ina sang ber nei tu Department of Justice a ho tu ber Attorney General na poimo takchel turin Trump hian tungero tang ti alasiat lova Washington Post chuan Republican Senator Nilai Pathum Mike Lee Eric Smith le John Ratcliffe te chu hen ha chel turarin kai ni in an soi US President ti lova US sarkar a khovel ramdang in kanriat larber thin chu Secretary of State hi ania Trump sarkar thara Secretary of State tur hian US Ambassador to Germany te po lo ni to Rick Grenell ming chu alangsar le a Trump a President masak Trumkhan National Intelligence Acting Director na te po lo chel to nia kumsang ni som ni inthanan chaklo Trumkhan Trump alama tangin an chakle theina tura mala tulang sar takania kumin September thla Trump le Ukraine President Vladimir Zelensky ten in kom trumpo khan Trump troi om tu ania Grenell hi National Security Advisor na thok tura soirik ani bok hetila hian Republican Party President candidate ni tura Trump ne na in beina saber Florida Senator Marco Rubio po Secretary of State tur hian soirik ania Rubio hian heram ta na thok tur hian englai po in ka in pereng ani ti in
nilai nia CNN in an kom na soya a hre lo hmel khop mai heti la hian India rama tanga pem chung kwa tanga ronji chuak kumsomli palia upa Kash Patel chu Defense Secretary tura soirik ming langsar takania Kash Patel hi Trama Sarkar masajoka khan Senior Advisor to Acting Director of National Intelligence le Chief of Staff to Defense Secretary na lo chelto ani CIA Director turin Texas Senator John Ratcliffe ming soirik ani bok India rama Finance Minister kan tiang Treasury Secretary turin Billionaire Hedge Fund Manager Scott Bessent churin kai berania ani hi Trama campaign laya poisa tho tulang sarjing ami ania Billionaire Hedge Fund Manager Tho John Paulson le Transition Co-Chairman Nilai Howard Lutnick teming po soiri kani Donald Trump na campaign laya lo soi to angin Khovela pa hausaber Elon Musk chu US sarkar lai puya la ngai lo Department of Government Efficiency how to pa turang ayania Musk hian US sarkar lai puin inenkol nana $1 trillion sari zeta man thin chu $1 trillion hiati niamatum mani kha campaign laya tang to in independent president chu ve anhu Trump puile ta Robert Kennedy Jr chu Trump sarkar hian ni na poimo ve tak chel ngei turarin ani boka chuti lai chona Trump masa angkhan Trump hian a wole wangjing ami te chu na apengem hriat ani lo thunga a Trump masa langsar tak Ivanka le pasal Jared Kushner te chon chung ko le sumdon na lam thila wangin politics lu chilan tum to lo thu an soyani Democratic Party shwai tu langsar ni trin tunin thanpuya Trump pui tu langsar tak ni le ta talsi gabat point na thata ka chel ngei rin ania US media zinga Republicans tan tu langsar Fox News host Louis Trump thian nai tak Tucker Carlson point Trump sarkar hian nanai ain be sei ngei rin ani bok soitongin tuna hian transition team an ti mai Linda McMahon le Howard Lutnick te chair na hnoi om te chuan Trump chen na in Mar-a-Lagoa US sarkar thara khonbol turte hi an boi puimup mupa Mar-a-Lagoa hian cabinet tura an midu te chu interview te po an nei don ni in soyani kumsang ni som paruka thantin ani khan Trump team te hian in buat sai thalo hlea kumsang ni som pasari kumtira White House an lu to nuwa po sarkar na sang le poimo chel tu tur ti felin an latal boina sa hle ani tuntu mai ron in buat sai tha a tun tha top ma nge hian Treasury le State Department sang ho tu tur hi an ruat fel man be se ani a Trump masa ai kha chon Trump hian mi le sa po nei thajok ni in soyani Donald Trump tlina wanga hlauthong ber chu Europe howan ni mela Trump hian America first ti in America ram ele bar sumle pai din mun song he chu angai poimo masak berani dona chu wangin America in ram danga tan puina poti tlem ngei rin ania Europe khomol puiram shwai tu te chu an khur rumek ni in soyani European Union shwai tu te chu Hungary ram kho pui Budapest sa anin mukhoma heta hian tun laya sumle pai din mun an soi howani he huna hian Italy ram Prime Minister Giorgia Meloni chuan European Union a tel ram te chu mania in tawdel na lam hoyangai to na mang turin a cha US in nge min ti sakang ti lovin European ke mani ta nge kan ti ang ti hi kan in zot jok turani European dingmar tura kan ti tur kan hria ati Trump hian European Union hi an rama US company te sum don na zaw jok ne an phal sak lawa wangin aman sang tak an pe ka ngai tur thu hrilin na lo vo to a Ukraine in dona te NATO le sum don na lama in hungbik na chungchanga te USA Traman raware le tur hi hupur na tur chan an nga hle ani Italy ram Prime Minister hlui le European Central Bank ho tu Mario Draghi point ramsom ni pasari intel khom EU chuan chaktaka ma an la lawani chuan muangchang le beidon thak takatlak chedan mabak ni in na lo soi to boka Draghi chuan EU sum don na kumtin Euro tluk le ding on zariat invest belzia lo chuan anin tung nung theidon lo ni in a soya hemi tur hian EU hian sum tamzo ka pu ka ngai mela chu EU ram tamzo kin anzo to lo nia ngai ani thunga an boiru hle ani Draghi chuan thutluk na poimo siam turin kan zawaya lungrual na kan ngak thina chutinga kanin nga chung chuan kan economy thanna lo hniam man duai zela tuna hian kan sum le pai din mun hi a thalawa akang chat me kani ati
EU ram khai ding tu pahni France le Germany te chu tuna hian an ram chung politics a chiri hle a tunkar ni lai ni mai khan Germany a chuan an ramaro real mek tangrol Paul sarkar chu atlu chia a France rama po President Emmanuel Macron chuan parliament a majority nei lovin ro ala rel shram shrama sarkar ngel nget an nei lo awangin an rama mason na tho akal hlei theilo mekani heti la hian Hungary Prime Minister Viktor Orban chuan US President Hunter Trump chuan Ukraine tan puina ti top lo poin ati tlem ngeyarin thu asaya tuna hian Ukraine in dawna hi kan zawaya ngai tu tur thil poimo takani Donald Trump hian in dawa du lo wangin America chuan Ukraine hi pui to kherdon lova chu chuan hong tur chu keima ani kan ni he boina hi Europe chau chuan kan en kol zo lowang ati Orban chuan Ukraine boina chuan khovel pumahunga Europe in kan tuan na saber atia he boina hi omlo se chuan Europe economy hi tunai na thale ang kumlikal ta khan Donald Trump khachakin US President ni se chuan Ukraine a hian in dona thleng lo bokang ma se chu thil kal to nia Donald Trump chuan hne na ro pui tak kha mai ni lo sikei sen tangpo mu thei tura ro puin US in than puya hne na changle to ni atibok Orban hian Donald Trump chu angai san mel khop mai bazari lo thira wangin kan lo me